Muraho neza, bihise biba ngombwa ko mbibutsa wari uri ku ruhembe ayoboye igitero cy'abicanyi batsembye bene wacu mu nkambi ya Gatumba mu mwaka 2003. Amazina ye nyakuri ni Agathon Rwasa, ni umunyepolitiki ukomeye mu gihugu cy'u Burundi. Yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 1964. Avukira mu ntara ya Ngozi. Akaba yarasanzwe ayoboye ishyaka ryitwa FNL cyangwa se magambo arambuye Force pour la Liberté Nationale. Mu mwaka 2018 Rwasa yatangije ishyaka ryitwa Congrès National pour la Liberté CNL. Akaba yarafatanyije na Pasiteri Habimana mu kuyobora igitero cyatsembye bene wacu biciwe mu Gatumba. Bityo rero reka bitujyane mu kwibuka abanyamurenge bishwe bazira uko bavutse. Kwibuka abacu biciwe mu Gatumba mu mwaka 2003. Mu mateka y'isi hari ibihe bitajya bisibangana mu mitima y'abantu. Igihe cy'amarira kigahora gisigaye igikomere kidashobora kuvurwa n'imyaka. Kubwo abanyamurenge umwaka 2003 wibukwa nk'umwaka w'umwijima, igihe amaraso y'inzirakarengane yasandajwe ku butaka bw'ahitwa Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Gatumba ihinduka urwibutso rw'amaraso y'inzirakarengane. Muri ibyo bihe impunzi zari zarahungiye mu gihugu cy'u Burundi ahitwa mu Gatumba, imitima yabo yari yuzuye icyizere ko aho bageze ari ubuhungiro butanga icyizere cy'ejo hazaza. Ariko siko byagenze. Mu ijoro rimwe mu 2003 rihinduka iry'imiborogo. Ubwoko bw'abanyamurenge ucika umugongo ubwo amahano yo gutsemba impunzi z'abanyamurenge zari mu nkambi ya Gatumba yabaga. Iryo joro ry'amarira, abana bato, abakuze, abagabo n'abagore bose bishwe bahurijwe ku mpamvu imwe yo kuba ari abanyamurenge. Bari impunzi, bari baravuye mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje mu Burundi bishingiye ku masezerano mpuzamahanga yo kurinda ubuzima bw'impunzi mu ishami rya UNHCR cyangwa se HCR. Ariko umutekano basezeranyijwe wahindutse inzozi mbi mu masaha y'ijoro ubwo umwijima wari warambuye amababa ku nkambi. Muri iryo joro abicanyi bari bayobowe na Agathon Rwasa baje buzuye ubugome bwo kurimbura bene wacu. Baratwika, bica bakoresheje imbunda, imipanga, amahiri ndetse n'ibindi bikoresho byica. Abana barariraga basaba imbabazi, ababyeyi bagerageza kubakingira n'imibiri yabo, ariko abicanyi ntibabagiriye impuhwe. Mu kanya gato amahema y'impunzi yari yuzuye imiborogo n'imirambo, amaraso n'urusaku rw'amarira. Hari abatazibagirwa ukuntu urufatiro rw'amahoro rwari rwarashimangiwe n'amasezerano mpuzamahanga rwasenyutse mu ijoro rimwe. Ibyo byose byabaye imbere y'amaso y'isi, ariko isi irinumira. Kwibuka abacu biciwe mu Gatumba si ugusubira inyuma mu gahinda gusa, ahubwo ni uguhamya ko ubuzima bwabo bwari bufite agaciro, kandi ko amahoro atari impano tugenerwa, ahubwo ko ari ikintu tugomba guharanira. Ni ukubwira isi ko nta gitekerezo cy'amoko cyagakwiye kuba impamvu yo kurimbura ubundi bwoko ubuzizi uko bwaremwe, kandi ko amateka nk'ayo atakongera gusubira. Uyu munsi turibuka abana bari batarakura, ababyeyi bari inkingi za mwamba mu miryango yabo, n'urubyiruko rwari rufite inzozi zikomeye zo kubaka ejo hazaza. Kwibuka ni ukubaho duharanira ko ibyo bapfiriye biba impamvu yo kubaka ubumwe, kurwanya ivangura no kurinda ubuzima bw'abacu nk'abanyamurenge n'ubwo abandi bose. Bene wacu mu Gatumba ntituzabibagirwa. Amaraso yanyu azahora twibutsa inshingano zo kuba ijwi ry'ukuri no guharanira ubutabera. Bari abantu bafite izina, bafite inzozi, bafite ejo hazaza, bari barimo kubaka. Harimo abarimu, abashumba b'itorero, abaririmbyi, ababyeyi bareraga imiryango, n'urubyiruko rwari rufite imishinga myiza. Bose bari bafite agaciro, ariko bahitanwe n'urwango rudafite ishingiro. Kwibuka Gatumba ni ukumenya ko ubuzima bwa buri muntu bufite agaciro katagereranywa, kandi ko ivangura ry'amoko ari umwanzi w'amahoro. Kwibuka si ukurira gusa, ahubwo ni uguhamya ukuri. Ni ugusaba isi yose kumva ko uburenganzira bwo kubaho butagomba gushyirwa mu gaciro kubera uwo uriwe cyangwa ubwoko runaka. Uyu munsi turiho kugira ngo dusigasire amateka yabo, duharanire ko urubyiruko rwacu ruba intwari mu kurwanya ikibi, kandi tugashinga imizi y'ubumwe mu moko yose. Bene wacu bo mu Gatumba ntituzabibagirwa. Tuzahora twibuka, kandi tuzahora dusaba ko imiryango mpuzamahanga yakumva icyifuzo cy'uko ubutabera bwaboneka se kuri abantu bacu twabuze
ubwo bicwaga mu mwaka w'2003 mu Gatumba. Murakoze, mwari kumwe na Bibogobogo TV, ijwi ry'ukuri.